gol ha ke minute ke ba arfolai dau number lamat bar ha ke minute ke ba laipo dau Jerry Messi podweng ha ke jing kon final ke bala long ha ke Henry Triuleber arhajar arpunrio persya ya ke Rising Star Football Club Musakia kila Pynliem ya ke Twah Sdiah United bandra ya ke nam Lahduh jong ke first war Jaiñtia Junior Championship Football Tournament pam tebu arhajar arpunrio bala Pynliem da ka war Jaiñtia Students Union WJSU lingba ka Sports and Youth Subcommittee ka Union hapam tebu football ground kala du ha ka ni ka ski kala yo ra ya ka song pisa ban ro pau hajar tingka lem ka trophy ka ba ka kun hon ka ba wan ba ar kala yo ya ka song pisa ka ba sau pau hajar tingka lem ka trophy na lor ka ni la samro ya ka khusnam discipline team sha ka Amsarim Sports Club da ka song pisa ka ba lai hajar tingka nalor kini la samru yaki khusnam shimet da ka song pisa ba mar ar hajar tingka shaki noile kai ki bale kai ba ha ka di kalumpong kata ka khusnam best player show number lamat best goalkeeper show salan ki nyalang but top scorer show Jerry Messi podweng ki badai na ka Twah Sdiah United hakane ka sngi nalor ki noyalam ka war Jaiñtia Students Union lawan banyadon lang ringkat daw ba ki pasa district sports officer ka West Jaiñtia Hills district kumukongsan uba banket pakinten CEO langsning football club Shillong kumusembut kongsan lem kiwe pat nalor ki pat ba nakaliang general secretary usamla Everest Langstang ulapan ka jingetray lang ban kentiu ya kathan war Jaiñtia hakaliang ka kamyele kai Upaya ikam sports ka to guri nikisen kwa lompat dua ke football dan hi last time wan gitna kwa lu peman ya ka West Jaiñtia war Jaiñtia athletic meet hewa da oi ki to yo thola do wirap ipi tadi yo sket kata galar wirap iki wa hakini ki si udawan do peman giga kata ke program kam nambah kelas po thambuli do peman giga te kitbok kirwianga ipi wa ewa kamu tu wa ke football ke daman ke common platform ke wa debun ke jiwarap ke wa deyo angin bon dulu banta tang begini disiplin dan dunagi tapi daman di kita gimana ya luti apa ini wa Jaiñtia hewa depan lagi hadu ke atlet teknik le dengan skema apa kata program yang pi man go hujat man go yo mentoy lagi kontrol kulit yang meningkat time war Jaiñtia under 16 saya penjak ke mulai KSU jadi kuat tidak sing orang nak turnamen under 16 sah tinggi liakai kong tas perlok ni liakai adu bagi job final kata jangan penbek jangan liakai ke jongi ke ditang bagi ia je benda football bagi ia perlok adu poi bagi thong bagi job pi kongkini ki long ki bapun sa chicken mau junom lagi scam pula poi adu ne final pula kan mau lo buat tiga game apply liakai bapun klub show kan serta ngem ke jom pi pidana preng jongi kita perlok bagi liakai lang budon lang ta dan gi bapoi kelas aban no player dan gi bapoi sengala ka jong kam dan gi bapoi ban no pesa dan gi bapoi balong doktor dan gi bapoi laki jong lang jong ki kam bresh kwan ai pi kata dur kindiat ka dei nomor ba mentah pengili akai football ni ni don ya ka gol bagi caka ban tap ka gol ni pek ya ka gol kani ka ka tim ka persang ban tap so gol jong ka we ka tim kani ka tim ka persang ban tap chini ka we ka gol pi ka gol ka dei ka ka jengmut bangi bu ban yo ya ka thong mentah pandai tang apa
kuat madan football. Hari yang kuat banai mensiam yang piwa pendan katong kagol yang kejiem jom piwa penpoi shanur. Amdai bancukut no tahang ni apa under 16. Hari pidan katong kejong piwa lesi gandan gowe kasi gandan gowe kapuan nganyuan leakai. Haki klub gi bekam here. Nganum kut tang ni po under 16. Hari gandan gowe kapuan ba kuan leakai. Haki league gi bekam here. Leakai league, leakai ASL. Hi kanu kejeng kio jong football ini gi por ini gi senam mentah layo banjai banjeng. Kibri layo ban seng lagi kam jam naga bisa bagi yo ban pengi naga yang football. Nangit kamba ka football kam dei sudah mengisi leakai nang ban pelut por. Hari ka football ka adai ka wen gi bentak ki ba pengi ka lat ki cengem penem ki. Cengem gijongi gilong yeng long sam gijongi ban besai gilong yeng long sam gijongi. Tengah ai men siam men tak ini ki pria bro bro nang ni. Pen poi pen bu ka ta jing buat don ta ka thong. Ba nom kut ta ni re dang don chu khmat ka thong ka bakam jrom nak chu ka thong ka bakam janai chu khmat. But sekolah ini masih kuandang long di besar red. Haka bentar ke jang pi ke bakong sando ke jingem ke deba ke jing suret. Kat pidang dan jang jing suret ke pidang dan ke mesin jang suret kata ke buram kan bro dia pi. Hari habang ikut no ni saman kiang saman leakai saman pau. Kawan ke jing serong hangta kan wan ke jing hiar ke jingem ke jongi. Kawan ke jing mesin ke kata long di besar nama tak ni liar. Kau pidang kiau kan mau yo blame. I know yo blame. Nyai berkelinti ke besar red. Kau blame nak kentiu. Kena ke spot ni don kata katong kuno ban kentiu yang ini ke kron samla jungi kibadon kasap katawen hon ni yoi habang iya yang kena ke program sibun di jinge kibibikyang ni hapan mat Andre naman ta kacingha ni persanghi bautai ubre barajong uplih kita gelak naman ni perkhar yang ta babha Andre nagapor ni kum kaseng ngila persang ban pentelun ban thawat thalanti kumno ban kun samla kinjo akam yo jam lamba kane ke spot pilih yakikam ngila persang kum kaseng ban pentelun yaga irrigation ngila sedang ya lenti yaga ke scholarship ban hadu manta ke ba artem ngila long ke job hendre ngin jodo jingkermen nama orang ni perkhat ya ka bubha hendre dak kita berhenti ke plenty bagian job ikene ke ibarat Ringidan kam tang Jaiñtia terelang tang banyo bantai thamai yang ne kalawe ke papernai jong ke thain wante brokawe bunsin habang ayat sene setai ngalik hagno gino program ngaji kren ni gentin kecing bisni ke pensadin ya ka imrang ka salang hakidong ke thain hakino ne benta wengna ya ne tengin walang hakajo ke benta bangin te bangin penha ya kena kebenan kam nang ba gani kalawe yang kun samla kin pro kin ping baki imba baki longba Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya